Policija je utvrdila da su 3 osobe iz jedne škole u Zemunu učestvovale u lancu odgovornosti za otkrivanje testova iz matematike na maloj maturi. To je izjavio ministar prosvete Mladen Šarčević, koji je rekao i da je test otvoren, snimljen i poslat drugoj osobi preko Vajbera, da bi zatim bio prosleđen i trećoj koja se bavi medijima. Šarčević je istakao da je policija ispitala 3 žene iz Zemuna i da je ustanovljen sled događaja. Ministar prosvete je rekao da je svojim šefovima ponudio ostavku posle afere sa testovima, ali dodao da nije ovo Haški tribunal pa da postoji komandna odgovornost. Protest učenika 8. razreda osnovnih škola održan je ispred Ministarstva prosvete Srbije u Beogradu. Brojni đaci i njihovi roditelji tražili su ukidanje prijemnog ispita i upis u srednje škole na osnovu uspeha iz osnovne. Delegacija roditelja učenika ušla je u zgradu ministarstva, ali im je obezbeđenje saopštilo da u zgradi nema nikog ko bi mogao da razgovara s njima. Jedan broj đaka koji je protestovao gađao je jajima policajce koji su obezbeđivali zgradu vlade. Dobro, reci nam šta je to što držiš u ruci? Pa to je rezervni test kombinovani. Prvo su trebali da nam daju kao originalni test, taj imamo isto i sad smo dobili rezervni. Onaj koji je navodno zapečaćen i za koji se ne zna koji su pitanje. A mi ga imamo. Pre nego što je trebalo da izađemo na ispit iz matematike danas, rešenja su već pronađena. Ko meni ne garantuje da su rešenja objavljene i za kombinovani? Ko meni ne garantuje da rešenja nisu objavljene za svaki sledeći ispit? Jednostavno smatrala da to nije fair. Došli smo da probamo, da odložimo prijemni jer smatramo da nije fair zato što su neke škole imale rešenja iz srpskog jezika. Ne treba uopšte da imamo prijemni ako će ovako da nas stresiraju. Deca dođu, probude se rano ujutru i sad im kažu da nemaju prijemni. I svake godine nijedna država Evropske unije nema prijemni ispit za osmake. Nijedna država. Finska ima potpuno drugačiji sistem koji je u odnosu na nas, a ne dolaze Finci kod nas, nego mi kod Finaca. Učenici 8. razreda danas od 9 do 11 sati polažu kombinovani test na završnom ispitu, kako je planirano, a matematika će biti polagana sutra. Upravo o maloj maturi ovog jutra Roksanda Babić razgovara sa svojim gostom iz foruma Beogradskih gimnazija. Roksanda, kaži nam šta oni predlažu. Živana, forum traži da se učenicima omogući da se u srednje škole upišu na osnovu uspeha iz osnovne škole. Moj gost je Aleksandar Markov, predsjednik foruma. Ovo su tražili maturanti na jučerašnjem protestu. Zašto mislite da bi ovo bilo dobro rešenje? Upis učenika na osnovu uspeha je najgora moguća varijanta, ali u datim okolnostima to bi bilo možda najpoštenije rešenje, jer sve dok postoji sumnja u regularnost testova, plašim se da će to ostati i nakon završnih ispita. Ministarstvo je odbacilo tu ideju, tako da će oni danas polagati testove, ali argument koji je ministarstvo iskoristilo je ogolilo još jednu onako javnu tajnu, a to je da se učenicima masovno poklanjaju ocene u osnovnim školama, da se ništa ne radi po tom pitanju i na kraju krajeva da se onda postavlja pitanje čemu ocenjivanje u osnovnoj školi, ako ministar kaže da 60% je odlikaša, da je to nepošteno prema deci da se upiše na osnovu uspeha, onda treba ukinuti na kraju krajeva ocenjivanje ili ukinuti osnovnu školu. Dakle, neki bi bili diskriminisani da se u ovom momentu upisuju bez mature u srednjoj školi. Pa sasvim sigurno, jer kada dođe kraj školske godine na odeljenskim većima se neretko poklanjaju ocene za uspeh ili kako već, tako da direktor i ministar hitno treba da se pozabavi time. Nisu nastavnici ti koji presudno utiču na poklanjanje tih ocena. Često ti pritisci dolaze i od strane direktora i lokalnih samouprava. Ko je odgovoran za takvo stanje u školama? Pa naravno, najodgovorniji su oni koji kreiraju politiku. Ne može ministar niti bilo ko iz ministarstva da prenese odgovornost na nastavnike. Dakle, on kreira, ministar kao neko ko se nalazi na čelu tog resora, kreira obrazovnu politiku i on mora da se postara da se svi problemi koji postoje reše ili da se ide ka tome da se reše. Da, kako stati na put poklanjanju ocena? Pa merama koje bi ministarstvo preduzimalo prema onima koji te ocene poklanjaju. Dakle, postoje mere, postoje inspekcije, ali nekako i nadležni u ministarstvu i inspekcije se uvek stavljaju tu negde na stranu deteta, pa zašto ne pokloniti, jer šta jedna ocena ništa ne znači, a onda kada dođemo u ovu situaciju, onda se vidi koliko je to loše. Testovi su bili provaljeni 1995. i 2013. i to je kao posljedicu imalo smenu ministra. Da li mislite da bi Šarčević trebalo da podnese ostavku?
Pa vidite, ostavka je jedan čin lične odgovornosti, moralne odgovornosti, nešto što je etičko pitanje. Ja mu sasvim sigurno neću savjetovati šta da uradi, ali znam šta bih ja uradio da sam na mestu ministra u datim okolnostima. Tako da vidjet ćemo šta će biti. On je rekao da je dao svoju blanko ostavku, ali da ovo nije Haški tribunal i da ne bi trebalo da se sudi po komandnoj odgovornosti. Pa dobro, to je jedna onako fina zamena teza da nije Haški tribunal. Naravno da nije Haški tribunal, ali ako vi stojite na čelu jednog ministarstva i kao kruna jednogodišnjeg rada, dakle na kraju svake godine jeste organizacija tog završnog ispita, onda sasvim sigurno snosite veliku odgovornost za to što se dešava ili što će se dešavati, tako da nije Haški tribunal, ali sasvim sigurno ministar ima priličnu odgovornost za ovo. Ministarstvo je saopštilo da su preduzete sve mere. Otkrivene su 3 osobe koje su rasturale testove, da tako kažem. Uključena je policija, uključeno je tužilaštvo. Da li je trebalo još nešto da bude urađeno? Pa dobro, očigledno je trebalo učiniti još nešto da bi se sprečilo prepisivanje, odnosno da bi se sprečilo da ti testovi dođu pre ispita do javnosti. Ministar se javno hvalio da je to praktično nemoguće, najavljivao je tešku stražu, ali ispostavilo se da je itekako bilo moguće i plašim se da ako se neke mere ne preduzmu konkretne i u narednom periodu, ako oni koji su krivi ne budu snosili odgovornost, jer pored krivične, pretpostavljam, tu je i materijalna odgovornost, štampanje testova košta, dakle država sada ponovo ima još jedan trošak da bi organizovala ponovno polaganje tog ispita koji je već bio zakazan. Spekuliše se na koji način su uopšte te osobe došle posed testova, jer u većini škola kažu da se iz školske uprave testovi uzimaju rano ujutru, znači posle 6:30, a testovi su ugledali svetlost dana veče i u toku noći. Ja sam tako čuo iz medija, dakle da se u toku noći, da su se pojavili na društvenim mrežama, što ukazuje na činjenicu da je gotovo nemoguće da su testovi potekli iz škola, jer se ti testovi drže u sefu, odnosno iz nadležnih školskih uprava se preuzimaju ujutru u pratnji policije, nakon toga se čeka supervizor, za sve vreme oni stoje u školi u sefu, kada dođe supervizor u školu, direktor u prisustvu supervizora otvara taj test i tek se onda pristupa deljenju. Tako da ako su se testovi zaista pojavili tokom noći, a po svemu sudeći jesu, onda malo ta priča ne stoji, ali pretpostavljam da će istraga utvrditi ko je kriv. Danas učenici polažu kombinovani test. Koliko oni sad mogu da imaju poverenja u validnost tog testa? Kažu da je test srpskog jezika u redu, takođe matematika koja će biti polagana sutra. Da li opet učenici mogu da imaju poverenje u taj test koji polažu danas i sutra? Pa vidite, nemaju mnogo izbora. Dakle, oni su stavljeni u datu situaciju i moraju da se ponašaju, odnosno moraju da rade taj test. Pojavila se i vest da će bojkotovati, ja im to zaista ne bi savjetovao, iz prostog razloga što je forum Beogradske gimnazije u više navrata tokom prethodne godine i ranije insistirao upravo na zloupotrebama koje se dešavaju i koje mogu da se dese. Pričalo se i o uvođenju te velike mature, niko iz ministarstva nas nije slušao. Da bi bojkot uspeo, potrebno je da svi budu ujedinjeni, to je u ovom trenutku nemoguće i moj savjet svima onima koji su se jutros probudili i odlučili da bojkotuju je da to ne rade, jer samo sebi mogu napraviti problem. Pitanje odgovornosti, ko je kriv i kakve će posledice snositi, neka se postave nakon završenog testa, oni neka se fokusiraju i urade što bolje. Hvala puno. Poslušajte savete. Dakle, u 9 sati učenici sede u klupe, polažu kombinovani test, a sutra u isto vreme test iz matematike. Živana. Hvala, Roksana, tebi i gospodinu Markovu što je govorio za Vesti Prve televizije. A 2 osobe